Salibonani sesibili njalo podcast Yabantu. Namhlanje i-special episode ngoba sesihambe saze safika ku-episode number 50. Omunye umuntu engacabanga ukuthi kulula, ngicabanga ukuthi siphonga uvuka sizoshuta. It takes a lot of work, courage, determination. Sike safuna ukukhalala. So sithe thina ukuze sizo-celebrate this milestone, 50th episode. Sibize abantu abadala. Ngikhuluma abantu abasikhulisayo, abantu abalokhu besikhulisa futhi esihamba lapho. Mina nami ibizo uJoyful Sibongo ngoNcube, ijwane alikho futhi namhlanje kodwa liyabuya. Ngicela ukuthi lingincedise hamba leCampro Studios samukele umhlonipheki kuthiwa njalo la esivela khona thina ekhaya. Mina ngizombiza ngoMabhena, ibizo uzoziqambela ngoba la engizalwa khona umuntu omdala akabizwa ngebizo. Mabhena. Hayi, siyabonga ukuthi ngibe khona. Silenze lamhlophe ku-50 episode. Hayi, ngumsebenzi omuhle kakhulu eliwenzayo. Mina-ke Ngqabutho Nicholas Mabhena, khona le mzinyathini ngaphansi kwenduna yethu uNgqabutho. Siyabonga. So liyabona ukuthi sikhuliswa ngabantu abanjani. Abalenhlonipho, mvikelethi la nge-5 minutes bese kuliwa ukuthi why mvikelethi nge-5 minutes indlela esakhuliswa ngayo. Ndala siyabonga kakhulu esibonga ukuthi usivakatshele, also to honor invitation sizobungaza sizo-celebrate episode number 50 podcast Yabantu sihamba leCampro Studios. Sase sithi sifuna ukuthi sibe kwazi ngoba ngicabanga ukuthi wena uhlala usibonisa okunye okwenzakalayo ngaphandle kodwa abantu abakwazi. You are not celebrated enough. Mina ngiyabe ngikwazi kodwa ophandle le engakwazi. Ngeke ngihambe ngiyokukhulumela. So sibe sizoxoxa lawe uzosichazela ukuthi usuqambile ibizo ezalwa ngaphi uNgqabutho Nicholas Mabhena. Hayi, mina isizalwane semzingwane. Okay. Abaningi bazi ukuthi isikhathi esiningi bengisaziwa ngoNgqabutho Nicholas nxa siqala i-MDC. Abantu abaningi bangazela khonapho. Ngesizathu sokuthi kumbe ngisuke lapho ukuthi ngazalelwa eSejo emzingwane lapha nesigabeni seNswazi ngaphansi kwenduna uMabhena. Abazali bami basebesehlukana ngakhulela komalume emzinyathini embizingo ngaphansi kwenduna uNgqabutho. Lapho engikhulele khona engelusa khona senza konke khona phana ngaqala isikolo khona phana vele mfana wemakhaya. Ngoba besihamba nje koBulawayo nje besihamba sivakatsha kodwa vele mfana wemakhaya ngafunda khona phana emzingwane. So ke hayi ngumuntu wemakhaya ke. So ukambe kwenduna uMabhena, so umuntu ozalwe esikhosini vele. OMabhena ekhaya asizalwe esikhosini nxa sisekhaya. Okay. Ngesizathu sokuthi ubukhosi lapho esikhona ubukhosi bamakhumalo. Ubukhosi bamakhumalo noma nje silazo induna zakuMabhena silaye udadewethu uSinqobile oyinduna, silaye laphana eLupane futhi omunye oyinduna. So ke kodwa ke ubukhosi bangakithi bungapha eSouth Africa bugxile eMpumalanga kwaMhlanga. OMabhena laba bakwaMhlanga. OMabhena bakwaMhlanga ngamakhosi. Singabantu bani. Yikhona ke ngithi isikhathi esiningi ngithi mina hayi inkosi yami ingwenyama umakhosi wonke wesibili. Sijwayele ukuya lapho ke siyevakatsha khona siyefunda into eziningi khona ngayo. Alright. So kule link vele ekhona strong laphana la ukhosi bakoMabhena lakwamhlanga. Ikhona kakhulu. Njoba senjela ukuthi singabantu banye siyahamba siyekhona ngale siyahambelana. La ingwenyama isike yafika ekhaya kodwa yafika kudala ngo-1996. Kuthi ukuthi ubudlelwano bethu baqala khona lapho ngo-1996. Ingwenyama isiyafika khona phana eNswazi emzini kadadewethu uSinqobile. Singathi umbe umuzi kayise uHoward wayenduna laphana ngoba dadewethu wathatha kubaba uMabhena uHoward ukuthi abe induna. Yikho ke ingwenyama yahamba yafika laphana. Of course wakhona amalungiselelo ukuthi izobuyela kodwa kwaqala khona phana ubudlelwano. Lathi sasesifunda ukuthi kusaphila obaba bethu eWatchman Mabhena wayekwaba uGovernor North baqala kabadala ukuthi babuye ngapha bezohlangana lobukhosi. Thina besase ngabantu abatsha lathi silandele emuva.
because akufunda ukuthi ke every first Saturday of March kuba le celebration commemoration ingwenyama yethu esibiza sithi nxa udlula nje ePitori lapha kwaMjekejeke yikho siyahamba ke kwaMjekejeke every first Saturday siye khona phana kanti ke futhi every mhla ka16 December siyahamba siye kwesigodlweni siyavalelisa umnyaka siba le annual dinner khona phana. Ihistory engaka sebesingazi sihleli lapha kodwa ke ngelinye ilanga uzosixoxela maybe yona le yawaMabhena kuphela singaxoxa ngokuyi. And then i-secondary school wafunda ngaphi laphana? Emzingwane Boys High. Yebo. Okay. Asengiyabona manje ukuthi kulokuhlakanipha okuvela laphayana. So i-politics ibuya nini ifika nini uba interested kuyo nini? I-politics sakhuliswa ngayo ngoba sizalwe ngesikhathi sempi. Uzakhumbula laphana ngo1979 impi ayisichisa kakhulu kithi okwenza ukuthi kuvalwe isikole. Esigabeni sakithi laphana mawukhumbula kwabuya izebra kancane isehle ezintabeni ngoba ngithi laphana amasekhasi abesikhangela intaba zemadotsheni. Kwase kubuya labo bus ubizwa kuthiwa ngobhasi amazanda babuya laphana ngangihamba logogo esaphila kwesikhathi ngihambe lo malume sisiya eBhesini sihambisa ukudla. Of course kanzange ngithande izandla ngezizathu engayizona ezasenzeka khona phana. Thina vele sakhula satshelwa futhi sizalwa eqenjini leZAP. So ke laphana bekulungiselelwa ukhetho ka1980 loba sasibancane ntambama kwathi nxa sekuntambama sesivalela inkomo kwakuhlatshelwa izingoma sehla ngamalayini sihlabela izingoma ezeZAP sikhokhelwa ngabantu abatsha ngoba thina sibe singokijana ngaleso sikhathi bese bancane. Yikho ke kuthe ngemva kwenkululeko tholakala kozibuse asizange of course nasijabule ngesizathu sokuthi ibandla kwakuyilo esasikhangelele ukuthi lizanqoba ekhethweni alizange linqobe kodwa ke sakwamukela ngoba abadala bakwamukela. Kodwa ke sasesihlutshwa ukuthi utheke kuqedwa lapho 1983 wasokuqala futhi ukuthi kube lalokho kwaba khona. So ngathi yikho lapho wena waqala ukunanzelela ukuthi kukhona lawa iqhaza omele udlale. Ngalami ngiphomu ukuba nje umuntu la uphakathi kwabantu olandelayo kodwa kwasekuhluma ke sengilapha eGoli. Okay. Kwasekuhluma ke sesilapha eGoli sesiqala ke ukuthi lathi sizibuza ukuthi kanti uhlupho lusekhaya luzwenza kanjani. Ukuqala kwami abantu abaningi bangazi ku MDC kodwa ke kulomunye umngani wami omunye umbaba sasijwayele ukwenza nje ama birthday party. Right lapha eGoli. So omunye umngani wami asesidayi indoda buya kule birthday party eQueensbury kule flat othiwa iQueensbury. Kwalathi saseyiflat le right lapha kuJi. Ngobri lapha eQueensbury. Nxa ngifika lapho nxa sifika lapho siyavula sithola abantu bagcwele basemhlanganweni. Thina sithi siye-party kanti i-party leyo kwakuyi-Liberty Party. So sathi simasingena sithola abantu bachaya izilogani phansi kade kwenzakalani sathola leso kuyi-party. Kwasokuqala lapho kodwa sasazange sihambe kakhulu le-Liberty Party ngoba umkhokheli wayekhokhela CZ Moyo uKenan Ziyaphapha Moyo umfowabo kaJZ Moyo wayeseLondon asizange simbone lokumbona owayebuya kwakumbaba wakuthiwa nguDube la wayeseLondon but ungu-Secretary of Foreign Affairs. Hayi sabona ukuthi hayi lapha kasindawo yikho ke sasesihlangana labanye saphuma ku-Liberty Party sahlangana labanye sasesibumba i-organization kwangaso party kodwa i-organization okuthiwa i-Consultative Council of Zimbabwe. Abanye abamazi Austin Moyo silabo baba uDanisa Zulu engineer silabo Dr. Morgan Sebelo Dr. Lawrence Mbobo labanye sabumba ke i-Consultative Council of Zimbabwe sikhokhelwa umfowethu oswadle emhlabeni okuthiwa nguSikhumbuzo Ndiweni ijaha lenkaya.
i-Consultative Council of Zimbabwe kwakuyi-organization yayisithi yona njengoba sibona silohlupho ekhaya uhlupho lolu singaluqeda njani yikho lapho esaqala khona ama-consultations ngasengibekwa esikhundleni sokuthi ngibe ngu-Secretary General yikho lapho esaqala ukuhlangana khona labakhokheli beZimbabwe Congress of Trade Unions oMorgan Tsvangirai ubaba Gibson Sibanda kusasele National Constituent Assembly uLove Maduke ngayenza i-political party yikho-ke kuthe ngo-99 sekufonywa ke-MDC lathi-ke sasesingena ku-MDC. So you were part of that group eyaqalisa i-MDC? Yithe sasingabanye esaqalisayo ngoba esasikwenza sasihamba sisiya emhlanganweni sisenza amalungiselelo okulontsha i-MDC kuthiwa i-Adlek Acres lapho sasiba lemhlangano khona eHarare saba khona eRufaro Stadium cabanga umhla ka-9 September 1999 lapho i-MDC yayilontsha khona saba khona futhi la ku-congress eyaba khona eChitungwitsi ngo-2000. How was that journey within i-MDC? Because we saw you sibonile uze lapha nesigodini umzingwane ukwazi wangena ukuthi ungene ukhetho lokuba MP, is that correct? Yebo. Beyinjani journey liyana ku-MDC? I-MDC ithe iqala because yayiqhutshwa ngabasebenzi e-MDC abezindaba bebhala Labour Backed Party. I-MDC iqala ngangivele ngihamba izifundo zama-commoners so-ke saba attracted ukuthi because ama-workers yibo abaphusha ukuthi kube le organization i-political party lowe movement yayizothatha umbuso ngoba abasebenzi basebebonile ukuthi lokhana kwakwenziwe ngo-1997 ukuthi kufakwe i-National Constituent Assembly ukuthi kubhalwe ukuthi i-constitution kwabonakala ukuthi kangeke kuphutshe osokufunakala ukuthi kube le political movement ezotshintsha uhulumeni ekhaya so ekho kwenza sangena ku-MDC sasebenza ku-MDC kwakuyinto enhle kakhulu kodwa i-MDC yahle yakunanzelela iqala ukuthi iZimbabwe kule division phakathi ngoba i-MDC loba iphethwe ngabasebenzi kodwa i-political experience abantu abaqala i-MDC abanye ngama-former ZANU members abanye former ZAPU members abanye babe ngama-former ZAPU members so-ke kwasokurecognize ukuthi no man ilizwe lethu lidlule esigabeni esinzima iguground osokwenze ukuthi abantu badividana ngokwemhlobo so i-MDC yasisithi kumele sikunanzelele ukuthi into yokuqala we must reconcile ourselves yikho-ke kwasekufonywa-ke i-committee within the MDC okuthiwa i-National Integration Committee to identify ama-issues that were dividing us as Zimbabweans sibe sesizama ukuthi siwalungisa njani ukwenzela ukuthi sakhe ibandla elamukelwa ngabantu bonke eZimbabwe kwakulo baba siwadlule emhlabeni angisamkhumbuli kahle igama lakhe owayengu-chairperson waleyo commission wawumangawuze wayebuya from trade union ZCTU so waba ngu-chairperson so-ke sasebenza-ke i-MDC abantu beyithanda i-MDC sakhankasa emakhaya silapha saba le-structure e-South Africa se-MDC sadlala indima enkulu ukuthi i-MDC iwine ama-seats amaningi emathebeleland ngoba sasithumela abantu abebesuka la besiya-campaign emakhaya i-program esasila kwakuthiwa campaigning in rural areas so sasusa abantu bahambe baye-campaign emakhaya yikho kwenza ukuthi sawine emakhaya. So quick question maybe ukwenzela ukuthi singaqedi isikhathi, what went wrong laphayana ku-MDC? What went wrong ku-MDC yokuthi i-MDC we never thought ukuthi i-struggle was a marathon. Sacabanga ukuthi siyasprinta siyangena masinyane so kasisazange sidevelop proper systems asisazange sibe le clear ideology in the MDC because it was a movement
that brought abantu abaningi abantu abachiyeneyo ama-farmers ayele problem okuthiwa iland yabizothathwa iland yethu ababele ayizothathwa abantu ababele problem ngeZANU-PF because of igugrawundi abantu laba bele problem ukuthi isinkwa sasezidura kakhulu into ezicheneyo abantu bonke labana bahlangana uhlanganisa amakomanisi ama-liberals abantu bonke into this movement so i-MDC ithe isehlulekile ukuthi iwine kwasokuqala ama-cracks lawana ukuthi aqala ukubonakala wagcina sekuze kufika ku-split esaba khona ngo-2005. Is this the reason why sibona i-CCC layo manje ingathi ilandela imibhungonya olufanayo? We've heard kuthiwa kulama structures, we've seen also MPs being recalled and councillors. Do you think kusuka ku-foundation leya yakudala? Uhlupha ngikho phakathi kwe-CCC so lami i-CCC ngiwumuntu ophandle ngirelaya on okukhona ku-public bese sibuild ama-analysis ethu from what we see kanti i-MDC ngangiyileya so ngikhuluma izinto engangizibona ziphakathi kodwa engubona from outside nge-CCC ukuthi vele first and foremost uma uqala i-organization even the burial society kumele ube lemthetho elandelwayo imithetho leyo kuthiwa ama-set of rules ayafakwa ku-document ebizwa kuthiwa i-constitution labadala amabele club yabo mbe stokfela mbe yini baba le-constitution uwenza ukuthi ube lama-proper systems arana i-organization something that we are told ukuthi it was not there ku-CCC so yikho lapho esibona khona ukuthi kube le problem ukuthi i-CCC kayizange ibe lawo ma-systems yikho ke uthola sokulomunye la uthi hayi mina nilelungelo lokuthi ngikukhiphe eParliament is because of that yebo iZANU-PF isihle yathatha full advantage of that whether they've now captured the interim secretary general or not but vele indaba isuka khona pha ngokubona kwethu asihlali kuyo kakhulu ngoba nje osithile ukuthi uyakuyikhuluma from an outsider point of view. ZCP how did it come about, the formation of ZCP? I think maybe ngabachazela abantu ukuthi Zimbabwe Communist Party ifana ngathi mina i-Communist Party eZimbabwe kodwa njengoba vele i-Communist Party ikhona umhlaba wonke ama-ZEP lamazanla batrainwa ngamakomanisi babanika izikhali ukuthi baye kulo iZimbabwe Communist Party sihlala sithi thina aso mass organization othi organization elabantu abaningi thina abantu abaningi ngabantu abangabasebenzi abahlala emakhaya abangabasebenzi abama trade unions yikho ke iZimbabwe Communist Party kayifanani lamanye amaphathi ukuthi uyaphonga ukuya nje ufike ube member oqala sikufaka eclassini ukuthi ufunde ukuthi isikomanisi siyini sibe sesuku-accepta as a member. So iZimbabwe Communist Party ngingu-general secretary wayo ya-establishwa ngo-2017 after ngo-2015 20 June saba le seminar koBulawayo si-analyzer sithi thina from a class perspective ukuthi uhluphe eZimbabweni sasesibona ukuthi kuqakathekile ukuthi sibe le Zimbabwe Communist Party yikho ke iZimbabwe Communist Party first and foremost ukuthi ngoba thina silwa lokho sikubiza sithi i-class ukuthi kulabantu abaswelayo kulabantu abanothe kakhulu banotha ngoku-exploita abantu abaswelayo abasebenzi so ke yikho thina sizama ukuthi siraise esithi thina ngolwasemzini i-class consciousness of ama-workers lezakhamuzi ukuthi zibe kwazi ukuthi isitha i-capitalism yikho sifisa ukuthi sakhe umnotho obizwa kuthiwa yi-socialism so yikho iZimbabwe Communist Party ekwenzayo sihambile ku-congress ngoba thina abantu abaningi bahlala bethi ama-companies ngama-dictator thina sikholelwa kulokho kuthiwa democratic centralism i-democracy kithi iqhakatheke kakhulu yikho ke ngo-2019 saya ku-congress sayakhetha ubukhokheli beZimbabwe Communist Party
khathesi senza amalungiselelo ukuthi siye ku second congress ngo-August 2024 because angimelanga ukuba ngu-general secretary ngazange ngikhethwe, akumelanga ngiziphoze. Kumele amalunga e-ZCP batsho ukuthi hayi comrade Mabhena ungaqhubeka ungu-general secretary kumbe sibona ngani hayi usuwenze wakho umsebenzi mana lapha eceleni kungena omunye. Yikho thina esisebenza ngakho njengamakomanisi. Recently you've seen eZimbabwe kulomhlangano angazathi attenda ogcinwe usukhanseliwe. I think amapholisa did not give you guys imvumo ukuthi uqhubeke ngawo kwaze ZCP or ngo-ZCP ngabaqali bakwenza ngo-2015 koBulawayo sicelebrate esikubiza sithi thina i-Red October. Siyakhumbula ukuthi ngo-1917 eRussia kwaba le revolution esithi Great Socialist Russian Revolution eyaba khona. Yikho ke njengamakomanisi every October siya celebrate ukucelebrate i-Russian Revolution kusinika ithuba lokuthi sirane i-program annual program yethu ngoba nxa si celebrate siya celebrate the whole year sile specific theme. So a specific theme ya lonyaka yokuthi sakhe iZimbabwe Communist Party, sakhe ibandla elikhulu kumbe nwasemzini build Zimbabwe Communist Party, build a mass movement. Yikho esiphakathi kwethu njengeZimbabwe Communist Party. Why sisithi thina build Zimbabwe Communist Party? Because thina sifuna ukuthi sakhe amalunga esingama-cadres abazwisisayo nge-communism ukuthi nxa sikhuluma thina nge-scientific socialism siyabe sithini ukwenzela ukuthi amalunga ethu abe equipped bengalandeli nje nxa sike sesithi thina build a mass movement inkulumo ekhona phakathi kweZimbabwe Communist Party okokuqala siyavumelana ukuthi iZANU-PF le-CCC azingeke zisise lapho esifisa ukuthi siye khona. Yikho bese kusiba lembono embili esixoxayo ngaphakathi kwe-ZCP sibuye sixoxisane labanye. Kulabanye abalombono abathi bona iZimbabwe Communist Party kayikhokhele ama-social formations, ama-trade unions, residents association and so forth towards i-question ye-election ukuthi ngo-2028 iZimbabwe Communist Party ibe lama-candidate azavotelwa. Kube sokusiba lo munye umbono ophakathi kweZimbabwe Communist Party othi wona kasakheni i-mass movement incediswa iZimbabwe Communist Party. iZimbabwe Communist Party isebenzisana laleyo mass movement ngoba i-mass movement uyabe ungadingi kuphela abantu abangamakomanisi, uyabe ungadingi kuphela abantu abazwisisa isikomanisi, kodwa uyabudinga ukuthi wonke umuntu ofuna utshintsho general public kumele labo baphatheke ukuthi kulungiswe indlela esibuswa ngayo eZimbabwe. So ke sibhizi okwamanje ngama-consultations. I-congress ethu ngo-August next year yiyo ezaphuma lesinqumo ukuthi yikuphi okungcono phakathi kwembono le embili. Kodwa ke sihlala sithi thina iZimbabwe Communist Party iyi-organ ye-working class and the peasant. Asingeke sithathe isinqumo sisodwa. Yikho ke kulama-consultation nama-trade unions. So iZimbabwe Communist Party ngathatha isinqumo ngo-August next year iza further consult with ama-workers ukuthi ngesinqumo esithethwe iZimbabwe Communist Party is it the best under the circumstances. Siyabonga kakhulu. I think obukileyo use-understanda la ukuthi iyini iZimbabwe Communist Party khona kade ehlale buza embuza ngithi ngikulayela Mabhena at least usezizweni. Bese ngidlula we have seen you especially with South Africa imisebenzi eminingi eliyenzayo. Mina I will say this today namhlanje live. 2010 you wathatha ifoni wamfonela azange into ye-Facebook wamfonela wathi mfana kulama permit la woza. I said angina passport. You said woza lesithupha le birth certificate. Athatha isithupha sami le birth certificate ngahamba la lise Bramfontein. Yes, wafika wathi wena
iyakwazi awula passport kodwa lawa ama documents lawa uzo-apply ngawo. Apply namhlanje ngifuna ukubonga ngisaphila labantu belalele. I never thought ngangela plan vele ukuthi ngizo-apply i-passport, but when you said apply ngaso isithupha le-birth certificate nga-apply bakuthatha konke lokhuya ngasuka wathi hamba u-applyela ke-passport. Bangilayela lokuthi ngiye kuphi ngenzeni nga-apply i-passport. I think i-permit yaphuma i-passport ingakaphumi. Yeah, ngabatshela ngalinda ngihamba nga-collect i-passport. So namhlanje ngifuna ukuthi ngibone kumsebenzi owenzayo ngoba ngiyakwazi abanye bakulandela ku-Facebook bebone lisenzele ukwenza kodwa mina wangifonela lamuhla ngila i-permit. Ngiyabonga kakhulu. So senior labo African Diaspora Forum lamanye the Zoom community in SA, I think khona amanye ama-organizations maybe esingawaziyo mkhulu umsebenzi eliwenzayo. Ku-African Diaspora Forum maybe usithi briefly what are you guys doing? Kutsho ukuthi thina sile Zimbabwe community in South Africa. I-Zimbabwe community in South Africa lapho engingusihlalo khona. Kasila membership. Ngoba sathi thina singavele sithi abantu bajoyine iZimbabwe community in South Africa, sizagcina sesikhethana. Sithi wena nxa ulohlupho asingeke sikuncedise ngoba so member. So kamele siye ku register. So thina sathi wonke umuntu ongeZimbabwe uyayiZimbabwean, we are part of our community. So kumele sincedisane ikakhulu ngendaba ze documentation okuyizwe ezithatha ke isikhathi sethu esiningi. Kanti ke amanye futhi ama migrants organizations kumbe abanye abokuza abavela kwamanye amazwe labo balama community abo. Yikho ke kwasekuvunyelwana ukuthi kuhlanganwe ama community lawa because silama share the same issues, ama challenges ethu. Kwasokuthiwa kakubunjwe ke-African Diaspora Forum lapho esi-affiliate khona sonke. So siyahlala sisodwa njengeZimbabwe community in South Africa sikhuluma kwethu kweZimbabwe. Kube sokuthi nxa sokufuna ke abantu bonke ama-migrants wonke sibeke sesiyahlangana ngaphansi kwe-African Diaspora Forum. Yikho ke African Diaspora Forum basebecela ukuthi ngibe ngu-executive director. Yikho isikhathi esiningi ngiba se-office in the African Diaspora Forum. So i-umbrella body of ama-community organization, the African Diaspora Forum. We have seen you also a lot spearheading indaba zama-permit. You speak a lot, you teach a lot abantu ngayo. At the present moment, singazange sidinga i-history yayo ukuthi kaqala njani. People are concerned or people are worried. What can you say to the general public ngendaba yama-permit? Sike saba lethemba kodwa ithemba selichabalele. Sibe lethemba ngo-2015 because siyakwazi abantu abaningi sebabuye after 2010. Yes. Ngoba kule ndaba yama-ZEP okuyilabo othi lawo wawukhona bathatha. Kodwa laba bafika emuva kuba nzima ukuthi babe lama-permit kumbe lama-slum documents. So ke ngo-2015 wayengumphathi intambo ezangaphakathi ubaba uGigaba waqala i-process yokureviewa yokuthiwa i-white paper on international migration. I-white paper yayipaswe ngo-1999. Wathi yena i-white paper liyana ayikho pan-African. Iyenza kube difficult ukuthi umuntu we-Africa athole i-permit. Kodwa kuba lula umuntu we-New Zealand abuye-apply i-permit asebenze e-South Africa. Yikho ke yasi-recognize i-white paper, ubaba uGigaba wa-recognize le team yakhe ukuthi izwe le-South Africa lise-Africa lilabo makhelwana. Omakhelwana labo bayabuya bezothengisa, ama-cross-border traders. Kulabanye ababuya bezosebenza, people of low skill emaplazini, domestic workers and so forth. Kulabanye abarana ama-business kaba-qualify ukuthola ama-permit. So ke ngo-2017 kwase kugazethwa i-white paper on international migration eyathi yona umuntu obuya ezweni elingomakhelwane like Zimbabwe, Mozambique and so forth nxa elomsebenzi eSouth Africa
ungakhethelekile ukuthi usebenza ngaphi kumele athole owawuthiwa yi-SADC work visa. Leyo SADC work visa wawuzayithola ngemva kokuthi ama-trade unions la e-South Africa seyikhosadu la ivuma ukuthi hayi kulama domestic worker aweZimbabwe angu-50,000 yiwo azathola ama-permit. Kulama Zimbabweans angu-75,000 asebenza ukudrive yiwo azothola i-permit kanjalo kanjalo. Kodwa-ke kuthe ngo-2021 ngemva kokuthi i-ANC isilahlekelwe ngama-key metros like iJohannesburg manje iphethe opposition, iTshwane iphethe opposition, sekuvuke oHerman Mashaba aba-anti-migrants belandela ihero yabo Donald Trump baqala ukuba ngama-anti-migrant lama-anti-migrant sentiments base befaka i-pressure. i-ANC yasibona ngani ukuluza kwayo kuyithi yona maybe kayenzi kakhulu ukuthi igxeke ukuba khona kwama-migrants. Yikho-ke sibona-ke i-Home Affairs Department be-ANC isitshintsha imithetho. I-white paper le esikhuluma ngayo kasayizange i-implement. Siyafaka ku-dustbin kwa-implementwayo kuphela kule white paper i-border management. Laba sebefaka emabhodi i-BMA liyane khona yikho kwa-implementwayo from that white paper. But lokho SADC work visa, SADC business visa, SADC cross border visa bakufaka e-dustbin. Yikho-ke nge-weekend uminister isebuye le new white paper athi yona abantu-ke kabaxoxisane ngayo i-deadline ngoJanuary next year. So bazama ukuthi ba-fast track ukuthi kusiyafika ama-elections sokule new white paper osokwenza ukuthi laba abantu ababesele ngaphandle ka-2010 bengela ama-permit vele kabasoze bathola. Yikho lapho lokunzima khona. Bese ukuthi labo-ke abaku-ZEP manje ngoba abantu waqala kuyi-245,000 ngo-2010 ngo-2017 bose kuyi-178,000 inamba isehlile. Abantu kumele ba-applyele ama-waiver benga-apply ama-waiver then bese be-move to amanye ama-visa ngoba i-waiver ikuncedisa ukuthini ngoba ma u-apply i-general work visa kumele ubonise ukuthi kakula muntu we-South Africa ongawenza lowo msebenzi, kumele uye ku-Department of Labour baye kunika incwadi. Kodwa-ke uMinister of Home Affairs uthi hayi lokhu baku-waiver akusela need ukuthi uyedinga incwadi ye-Department of Labour. Lokhu run business kawula need ukuthi ubonise ukuthi le 5 million uyacela nje ukuthi baku-waive le 5 million lamanye ama-requirements ongakhona ukuthi ube lawo then-ke usu-apply la bese kunika. So yikho kwenzakalayo manje. Siyananzelela futhi lama-court cases akhona. I-High Court ePretoria yathi uMinister akwenzayo it was unconstitutional, it's invalid, kumele up to June consult ama-Zimbabweans ukuthi ukungaqhubeki ngeZimbabwe exemption permit kumbe special permit kubahlukumeza njani abantu. So i-court yakutshoyo kodwa uMinister usehambile wa-appeal e-Supreme Court. Is he consulting Zimbabweans or kumbe bayenza from as you said i-white paper le isikhona manje? uMinister waconsulta after ethethe decision ngoba uDirector General wabhalela wonke umuntu after decisions i-announcewe oyiholte ZEP ukuthi hayi ZEP kayisaqhubeki sicela sibhalele usitshele ukuthi kuchona ungaqhubeki kwaso kungemuva lokho. So-ke kasikabona lolu hlelo lapha seqale khona ukuconsult lokuthi bangaka abantu ababhalela uDirector ngoba uDirector wathi sisho njalo sabakhuthaza abantu babhale ngoba siyakhuluma ukuthi ekuqaliseni ama-waiver ay-reject ngoba uqase ngizathi nayi i-waiver kayisoze incede because vele kuya-reject la kanye kwaku-rejectwa kwasokusiba le review ukuthi hayi ngcono nje uphomba u-applyele i-waiver lokhana sokuphomba ukwenza uya-applyele i-waiver bayisayine bakunike udlulele kwenye lokhu zenu u-applyele i-permit yokuqualify under yena. Bayawathola kodwa abantu ama-permits uqalisiwe into zama-waiver bakhona ongathi sibabonile bewathola ama-permits? Bakhona sebewatholile kodwa balutshwana. Bakhona aba-applyela ama-waiver ngoNovember 2021 abanye kabakatholi.
bakhona esibancedisayo aba-aplayele ngo-2022 ngabakathola ama-waiver saze saya ku-spokesperson ka-minister sathi kanti spokesperson kuhamba njani ukuthi umuntu o-aplayele i-waiver ngoFebruary 2022 akakayitholi kodwa o-apply ngo-April 2023 useyitholile kwenzakalani wase sidenied lethanini-ke ilist yakhona yikho silokhu sihlala sibaqhubela sithi hayi namba abanye mhlawumbe selibakhohliwe ba-apply so-ke every Monday Friday siyakhulumisana labo ukuthi sicela lisize ukwenzela ukuthi abantu bathola ama-waiver bakwazi ukudlulela phambili ngoba thina loba kule court case ekhona thina esikufisayo ukuthi bawumethi kufika u-31 December wonke umuntu oku-ZEP ese-applyele i-waiver ukuthi wonke ama-application abe sengaphakathi kodwa nxa ama-waiver engaphumi kuba nzima ukuthi abantu ba-applyele ama-visa ngoba sithi ngawo wonke lama-visa by 31st of December abantu sebe-applyele kube sokusithi next year kube sokusiba isikhathi soku-issue out ngoba kungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi baku-reject ube usuphiwa i-10 days othi you can appeal but bangaku-rejecta ngoJune vele sokuthiwa i-deadline yakhona sekuvaliwe sokusiba nzima nxa usithi ilist elibaqhubelayo nalibakhumbuza ilist evela ngaphi ilist enjani abantu siyaxoxisana lapho ukuthi nxa kuyikuthi wa-applyela ngo-2022 sinike basithumela ku-WhatsApp number yami 083 sidingisise e-head office kati why i-waiver yakho ilokhu ibanjiwe ngoba siyakhumbula ukuthi kulesikhathi laphana kurejectwa ama-waiver u-director general wabe wabhalela abantu ukuthi hayi ignore i-rejection leyana so-ke lathi sekuthatha ngokuthi maybe sebekhohliwe lokuthi maybe iphayile sinkulu sebebonga ukuthatha afike manje phezulu lana phansi sebekhohlwe ngawo so kuza ngibakhumbuza ukuthi hayi phela kulabantu asebengani sebelahla ithemba abantu sebefuna uku-applya okwesibili ngoba nxa u-apply ngoJanuary 2022 ulokhu ungatholi sokungoNovember 2023 uyacabanga ukuthi abantu abasebakhohlwa ngami ngcono nginjani ngisubmit a new application. So we've seen kusuka lama agencies avelayo avukayo engakhumbuli amabizo bevuka besithi bayancedisa abantu uku-applyela ama-waiver ama-permit ama-ZEP. What's your take on that? Esikunanzeleleyo ukuthi kulabantu abangakwazi ukusebenzisa ikhompyutha abanye babe futhi ba-apply besebenzisa ifoni kubehlule ukuthi basubmit abanye bengela wifi vele access to internet ba-apply so-ke asiboni kuyinto embi ukuthi abantu bangabuya lapha ubancedise ukuthi livumelanani kuyini uthi bawuni 100 rand kumbe bakunike malini for your internet kumbe ukwenzela free kulento eziprintwa and so on kuphakathi kwakho laye lo muntu ngoba thina sekufisa ukuthi umuntu wonke ole-ZEP angavalelwa phandle ngesizathu sokuthi akala internet kumbe ukuthi akwazi ukusebenzisa ikhompyutha abanye ke bayancediswa ngabaqhashi babo babancedisa ukuthi balokho ziba-apply of course kulabanye abancedisa abantu bebenzele ubutsotsi we condemn into ezinjalo kodwa ke abantu abancedisa abantu genuinely kakula problem ngoba wonke umuntu kumele ukuthi abe assisted apply. When you guys assist abantu, do they pay? Are they paying for ama-services wenu or ibancedisa? Mina vele kangikwazi ngihlala ngibatshela benhlethu ngikwazi uapply somuntu ilokhu zeni mina ungangifonela Mabhena ngifuna uapply ngathi hayi zama la kubo bani maybe bangakuncedisa ukuthi bakhuluma njani sokuyibo mina okwami ngikwazi ukukhuluma lama officials ukuthi hayi sesile problem so ngoba izolo besibhizi sikhuluma le-VFS management ukuthi esikutholayo ukuthi abantu nxa befuna ukuschedule appointment bayehluleka ngoba ku-system kakuvumi ukuthi badlulele phambili babhadale imali mawuthi uyaklikha ukuthi error so bebesithumela ama-screenshots one lathi siwadlulisela umanagement ukuthi hayi abantu bakhala ngalokho can you check your system so that you can clear then abantu ba-apply yikho mina engikwaziyo.
do you feel like Abantu are resisting, especially I've seen you guys always out there calling Abantu ukuthi balandele some of the things that you share, you also do on YouTube, I've seen on Facebook. Are people really abantu bayasukuma belandele to learn and try and follow ukuthi izinto zenziwa kanjani kumbe balinde ukwenzela? Abanye bayasukuma kodwa sikunanzelelayo sikunanzela every time nxa sokufika i-deadline yikho bona phela abantu sebanenge makungani ukuthi dlwe abantu bayakhohlwa ukuthi kumele bafake ama-applications abo but bayasukuma and then kuba kulabanye abathi bona hayi thina silinde i-court ngoba abanye abantu bale wrong interpretation of i-judgment. Yes. Because i-judgment yayi-court yathi yona kayithathela uminister amandla ukuthi angakhanseli ZEP. Lokho ngikaminister minister efuna ukukhansela akakhanseli kodwa ukukhanseleni kwakhe ka consult yikho judgment ekuchoyo because i-court yona sisidayi yona icabanga ukuthi 12 months is sufficient ukuthi uminister abe seconsultile ukuthi kufika ku end of June 2024 nxa uthi vele uminister akatshintshi lapha khona i-ZEP isiphelile. Kodwa ke abantu esekwazi abantu bathini sebeyabheka ukuthi okay ungaqhubeki le ZEP, this is the impact ekhona uchoni ngoba kulabantu abalabantwana abafunda lapha so yikho i-court iyayikubheka kodwa kayizange ithi ukuthi uminister akalamandla ngoba abanye kaba apply ngoba bona bakuthatha ukuthi uminister uzo announce ukuthi hayi lina lonke lama ZEP seliphiwa new permit, something which uminister will not do. All right. Yeah. Nxa ukhangele ubona ngathi azaqhubeka ama ZEP? Kahle ngiqale la wenza ukuthi kuzwisiseke. Thina sile advantage ukuthi sikhuluma lokukhokhela be-ANC eLuthuli House. Okay. Abaningi babona uminister umthwalete. Abaningi bakuthatha ukuthi i-decision kaminister. Le yi-decision ye-ANC. Collective. Njoba nchini ukuthi ANC yabona iluza ama-metro. Yabona ngani ukuthi uthona ayiqinisanga isandla kundaba le ye-migration. Yikho i-ANC yathatha isinqumo. Ngiyakhumbula sathi sikomunye umhlangano eLuthuli House silo mama ongasekho Deputy Secretary General Jess Juwadi wathi kimi Comrade Mabhena mawuphikisa kanje wathena she could have arranged a meeting anyway umbe Soweto kumbe ngaphe branch ANC ngiyengena kulo mhlangano ngiyokhuluma ngama ZEP wathi eqinisweni sizaphuma sesibiza amapolice ukuthi akuprotect because why sithi yena which is true. Abantu kuma branch ANC ba angry ngoba into ekhona akula msebenzi. Unemployment is getting high. Basuka be blame ama migrants. Kule criminality yenziwa ngabantu bonke basuka ba blame ama migrants. So nxa kukhulunywa ama communities whether ngama services ama basic services service delivery kusuka nxa o-councillor benga provide ama basic services kublenywe ama foreigners, so ama migrants have become a scapegoat and abantu ema branchini sebakuthatha kwaba liqiniso. So ke yikho ke ANC sisithi yona singayekela ukuqinisa isandla umbuso uyababalekela ngoba ma ubheke iGauteng for instance last election local government ama key metro zonke ahamba ku opposition. So iANC la isikubona ukuthi sokule chance ukuthi ingehluleka ukuwina iprovince le. So ikho labo sebesithi labo bangene endabeni yona le. So uminister is on instruction ngoba ntenxa ngibala i-white paper yakhe. I was just reading an ANC document presentwa ku conference eNazareth esayibala sayianalyze nxa ngibala ukuthi bakhotha ukuthi Zimbabwe yathini ngoba into ekey uminister ekhuluma uchekhulunywa iANC ukuthi
kule convention ka1951 on refugees and asylum seekers le protocol ka1967 amazwe amaningi awe-Africa including oBritain lamanye amazwe America and so forth bakuthatha bathi bona is not an instruction ukuthi kumele bona ba accede to i-convention leyana. It's a proposal which they can ignore, but South Africa ngo-93 yahle yakuthatha yaku-embrace, right? So ke uminister now i-ANC wants to reverse ukuthi i-ANC iphume kuma-convention leyana ka-1951 iphume ku-protocol ka-1967 iphume ku-African Charter on ama-refugees ngoba amanye amazwe ngabheke Kenya ngaba lama-refugees bafaka kwesinye isikhathi kuma-camp something lapha ongenzakaleni. So labo sebefuna ukuthi baphume kuleyani convention. It is not the minister, it is the ANC collective because they want to appeal to our voters. What's the future of Ngqabutho Zimbabweans? In South Africa, whether when I'm a ZEP or Bawamanya visa or the ones Abasazama Labafisa, where you see us, by us I mean the Zimbabweans, in the near future in South Africa? In reality, what Zimbabweans are actually calling South Africa. Locals ngeke sikubalekele ngoba sinabantu abaningi abangelawo ama permit abahlala eSouth Africa abasebenza eSouth Africa into eliwayo futhi emsebenzini emakhampanini ukuthi siyavumela imali encane kasifuna ukujoina ama trade unions abaqhashi labo babefuna ukuthi baqhatshe umuntu abazama exploiter siba khona ukuthi sibe exploited kakhulu emaplazini la kwamanye ama industries. So ama-Zimbabweans azahlala ekhona ukudeporta is not an answer because there is experience. Ukudeporta is not an answer. You deport umuntu e-Bed Bridge kusasa I think it's costly. It's very costly. This is why Tina we have the view ukuthi i-white paper eka 2017 it was addressing the issue of migration within the region. Because abantu bonke baza eSouth Africa. I-problem esuke iba khona ukuthi kublenywa ama-victims kungablenywa abasibusayo. Because the reason yokuthi abantu baza eSouth Africa ukuthi abantu balambile economies kumele ukuthi si-industrialize sakhe ama-economies amazwe yethu. Yeah. Izima kakhulu indaba singaxoxa kuze kuphume ilanga kodwa ngicabanga ukuthi sesizayivala. We've seen you guys also doing can't remember who baby's one but the crime forum, crime summit Hilbro ngibonile and I never saw it again. And I think ezinye izinto ozikhuluma manje when you're talking about into of migration or sigcina sesiba ngama scapegoat especially endabeni ze-crime. What happened to the summit? Is it still there? Are you guys still doing that? I-crime summit sasingayenzela ama-South Africans. Sasiyenza ngoba singabahlali. Because that is ngama-victims of-crime. Silabantu abaningi abagwazwayo, abadutshulwayo, sithathelwa amafoni. So lathi sithi ku-neighborhood yethu kumele si-isolate ama-criminal gangs. So ikosenza i-crime summit, I think it was 2019. Kwase kungena ke i-COVID. After i-COVID asisazange sibuyele back. Kodwa kulama discussions ukuthi ngo-2024 kumele sibuyele. Ngoba into ekhona sikhuluma lama-business people ukuthi ku-identify indawo lapho kungama-hotspots khona kufakwa ama-locuzane, ama-camera ukwenza ukuthi abantu babonakale. Sayikhuluma njalo lokho sikhuluma indaba yamaphoyisa ukuthi ngiyahamba mina e-Bro nge-report ukuthi hawu uJohn ngiyobamba inkonzi bakutshela ukuthi mina utshelwe ima uphuma ngalo ubuzongidubula. So yiyo-ke i-problem esilayo ukuthi amapholisa ka-assist siyazama ukuthi sibe part of
i-community policing forum ehlanganisa ama-nationalities wonke ngoba into ekhona ukuthi lapho esihlala khona we must isolate ama-criminal gangs. Mina sengaba nje inkunzi kathathu ngesibhamu so nxa sikhuluma ngecrime akusikho ukuthi ngoba isithombe sakwayo ukuthi thina senze icrime ama-victims ama-South Africans kanti thina we are also victims of criminality. Wow, inzima le crime ngoba nxa usuyibeka kanje I think ayekho umuntu ongakasabe victim but siyabonga umsebenzi eliwenzayo. Ngicabanga ukuthi singalivala uhlelo nginikeze 2-3 minutes ukhulumela abantu baseZimbabwe. Angazi ukuthi ufuna ubatshela abantu base-Afrika sizobungaza i-50th episode yethu lapha sihamba le-Campro Studios. Siyabona la ku YouTube maybe before sifike ekugcineni ukhona i-Twani channel Comrade Ngqabutho Mabhena talk show lapha na ku YouTube. I think you almost every day you're uploading namhlanje ama-video ay-3 namhlanje and ayanceda. I think kwesinye isikhathi abantu basuka nxa ungakwazi zama ukuthi uphumela kancane uyodinga Comrade Ngqabutho Mabhena talk show ku YouTube ulandele. They are very alabheke kahle akulento oyidinga usungasearcha maybe ukuthi ZEP or we have seen you also addressing ezinye izinto around like in the political space. So ihamba njani yenza njani i-YouTube channel? Siyabonga uxhaso lukhona abantu balandela esikunanzela kodwa ukuthi abantu balandela kakhulu ngendaba zama-payment. Ungafaka politics yebo hayi mopho ilokhu zeningi maybe ukuthi abantu abaningi abale access lokhu base South Africa abale access ye data kodwa ngunanzelelayo i-TikTok abaseZimbabwe balandela kakhulu i-TikTok than i-YouTube. So angazi ukuthi umahluko yini ku YouTube sile 18,400 subscribers. Kodwa we are totally video yabuka abantu abangu 20,000 15,000 10,000 kodwa ba subscribe le 18,400. Then ku TikTok sila about 49,000 likes so far. Ngizwa abantu abaningi abasekhaya ukuzothi hayi bese kubona ivideo yakho ku TikTok. So I think ukuthi TikTok is less expensive that ekhaya than ilokhu zen YouTube. So I think the videos are a bit shorter than our YouTube. Our TikToks ones are very short because service nxa sesikhuluma ngaba njengano somabhizinisi sithi thina target market. Yes. So also on Facebook. On Facebook, yes. Ngiba khona ku Facebook kuyabe ukuthi isikhathi esiningi uzixoxela. Of course I used to write. I think I am now consumed by YouTube where I do a lot of research. We do a lot of research and then record video as a sabhali njengalo what we used to do. But ukhomisa wethu uhlale silwa lathi ukuthi no we need to write but abantu siya producer because iZimbabwe Communist Party we are of course lokho siyakutsho sizijayela izandla noma thiwa ngagidwe siqakezela. We have produced more literature than any other party in Zimbabwe. But the problem people don't read. Don't read. So you have got lots of material that we have produced but abantu ababali then kuba lula nxa kunwa sekufaka in the form of a video. So ngibukela omuhle ngithemba uthole ulwazi wathola lawe okuncane kade udinga nxa ungakazi uhlangane laye ngithe mina ngena ku YouTube futhi ucheck Comrade Ngqabutho Mabhena khona ku Facebook uthe usekhona la ku TikTok ngathi ngibone eqalisa ku TikTok ngahle ngangena ku TikTok ngayekela but ngabuye ngabuyela. So siyafaka of course TikTok initially qale vele less than 3 minutes now yathatha ama video about 10 minutes. Yes. I-consistency I think yiyo futhi edingakalayo. Bukela muhle siyabonga besiphathele namhlanje uComrade Ngqabutho Nicholas Mabhena
Secretary General we ZCP, General Secretary. Oh, General Secretary. Kuhlukene. Sizokuya ngelanga sizoxoxa ngomahluko wakhona. Siyabonga kakhulu, sicela ulike usubscribe nxa usuka lapho uphinde uhambe ucross ngale ngakuye usubscribe laphona. Sayithethe indawo. Campro.